Abataka okuruga omu kyaro kya Nkungu bagenzera omu miisho na n'okusiima omukuru David Katurebe abo kurugayo akabakwatiraho akabereza ebyokuzwara. Aba nibagira ngo bamazire karingo batine sente na kusinga munonga entasa yabo neyo kushoha kuga kandi zuka ngo mu ntasa ejo omu kwezi nibakora mu weeks ibiri zonka. Message tayabona na nogo mushamukuru yansindikiraho message asimu. Nabwo eco twineho programu ariho empabu yambi koko nanabagambire egerzeho kureba abantu bitu ba Uganda ninga ba Bunyaruguregi ekagira nke twatireho mwenu yaretaho engoye ziryaha baza kutugambira ko turatwaze kandi ugwanja hati ninyenda ngaruke nyakireho aba abantu bakuru nabo bagire icyo bagamba konkamino. Chairman w'entebe yo kubanza omu kyaro ekye kya Nkungu nagira ngo mazima abantu aba bakora omurimo muhango kandi bine kubane bebaza omukuru David Katurebe wa DK Foundation abasikwana agenda mu miso na no kubana abayongera kubayamba ansonga zitari zimwe na zimwe. Turahamwe tumanye ngo nanka Nkungu twatunishi tukuza korayo nabariyo agambira tumu atugambira kintu kitambara turahamwe. So mbwana David obyabe naruga kuno yakayikanya musingiri yatambure go mwanya mnongo konga yasanga ro emyanya yabire abantu obumwe batakabire je nkabandi turahamwe na mnonga omubyentasiya na nebintu bingi mbona kuyakira herwoku yaje taza hero kuntukira kuba twine ebintu byakubasa kubona biyamba abantu nk'emyenda nkejo abana abakuru abakazi bamubarjirayo bayereka okusima ngo mukuru David Katurebe abokurugayo kubagura emyenda ningaso kubizuka ngo mazime kintu cyari gukora ne cyamani munonga nasinga na nabebembezi babo ngo bibase kubahoyera ngo kubitwasize kandi cyamani n'abantu bawo n'umwoga gwawe kureba ngo abantu babato mu buteka kandi byatamazire nibanja hamukama witu kureba ngo hine cyasigarana kiburamu omubantu echamani tusaba ngo mutaburwaniramu kandi mutwazeje rero report ara chairman tusaba kutunga hasiga inabashagana zabona tugambira kandi toyongera kutera report ngahi eruguru izire kindi sontandikira ngwa mwebare munonga David Katurebe no butarabe tuhagamba nawe ahera kariye simu konka kandi we yatugira ngo naza kuba nagenda mu miso na no kurekana yamba abantu abari mu Bunyaruguru hari kurabira umukitongore cya DK Foundation kandi na kusinga munonga na focusinga muntu wa hasi ogo nagira ngo utakomeraho wari yo mwihanga eri America na kuba nagenda mu miso no kurekana robinjiro muntu wa burikiro kandi akine programu nyingi na akikwatirana ibyo boyegese.